Badwam na o hwede ni ta ekote godase ne nkranhye nsem adwo da wode ahyase de ama ye nsem na asie no de woso wote bie no ne etodwa wo mu bi eni wachiri enipa enan se wo mkotata potifo ewo western region ewi akire so wono mo age sika de afri wono mo ehwa a ene nhwehwemu ehwase ye de mu nkiremu no ebebramo langat so de sekan atwetwa nipa mienu bi ewo ashalaja eno ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no ho Go TV channel 176 DSTV channel 280 media fia amankwa tamaklo afia ni die kwan so tie se den nsem ni kyeremu ankasa etie March bosome ne de to so nkono wo afimu na Axim Divisional Police Patrol Team no ebeto odwa se enipa bi akwakoto ahye won so agege won mu niema e de afri won sem emuntu aso Adom TV kase edeba no so no wode wonum nyina akwakogina asemdi bia court no ahye se won fa won enkwasha policefo ekukumu ya ne nyina mu no oguso a eye nhwehwemu se bayi a wonum o ka ho no obetumi akire wonum sa enkrata yi Assistant Commissioner of Police Grace Ansan Krofia where Director Public Affairs ananensa ehyasie enipa mienu make say wo mo kwa mienum hospital ya doctor fo gina won so se wo behwe won am won ho to won ni nyina ne se langat a wo mo esum nipa du ena koto hye won so tuo ne sekan wo mo de wo won e wa Ashalaja wo ga South Mansinimu e won kan mantemi mo Ose no omo koto a nimba no wo hu a wo be hu se omo wo Kwame anu hospital police for be witness amai soldier for be witness amai na the command regional commander into amunim ni nyina de yakoso ni nyina omo ye langa so na omo no mu twatwa ngrofo no mi pa agipto na on pam omo wo Ashalaja mai nye sa dia e the problem eba Ashalaja because omani nyina buefu said the omo ye no enye enu achi adehye ni bia wo Ashalaja ekato aso se sese wo mo da enda enam tototo ene tohweso ekoso wo mu kro na moninti ebia wonam kwan na wo ko bush se ebia wo ko adwuma wo ko emesi adwuma ni bibia won aba no ma be bu no ma pa won wo site no so nti de ekoso wo site no nje enye kra nti esra IGP se onbo ya na mompam grofo we na akedi asumbi mra Ashalaja IGP cho eba yesuma nkwala no omuko ye ade bi wa site no omuko kroso omu de omu ye omu de enye omu kita tuo omu serious anti ye pa IGP cho me no ombo ye na nkofo we ilagad fo we ye mpam omu wa Ashalaja ha when your first time sadia we happy wa Ashalaja e be happy first time na ye kan sa man no e de ba endra ne happy ye de ama for asun enyo mukra because the bridge if Ashalaja langas for no so dio muju Mayento akasia no so na yenkwa amanyo nsemu na MPP atitafo ma dodo be se apem ne akire wa danse de enu anyani kwahade wo Boase Methodist Diocese ye the background so ho wo munyina ba ho no ma mampani abede akire Dr. Mahmoud Bawumia wo mpeso wo mu hu no na fei wo mugide nyina enu se nipa e pre mampani de bia wo MPP no odamufu a ye koso wo Adom TV etwaso wo share dom na e kire so Boase enyina enye Boase pese because do hu ye no e bi fi akrofom e bi free Boase Eastern West senti ye kase ye kakra wo hwe a nka adanse ankasa na enam se eye na nimpa wonam ho na dwene mu nso na aye kakrenti no e bia na enkoye 100% de ba metumi akase dodo na ye wogidie se anko bi kura be ye 85% de ko de wo age Dr. Mahmoud Bawumia atum se wono ana odi party nanimu a nkudumde e be ye party ne de Samuel Yankee MPP amanyoko no dwam tenani e wo Boase East Badwam so ono so ade nsem bi to yamani boni anim Methodist for ye ni monyama de wo Nyankopon dimu na wo frey president no ba ye vice president no ba no so my party asotia because o ho my party wo ho magana man nti ye ba ya ye beta ye president achi no abe wo hira sa nyame nhyiemu Paramount Queen Mother one mabo traditional area de na disrepe mu odin eto aban nanim sa no mabo fishery college no aban keka no ho no nyama wontam
na wakoma so ebisade no embrema oni Adom TV kase edinkomwe nananum ayawa anmabu traditional area nyinara so ana council ana anmabu man apofudom mmala mbenyin nyinara de yesre desa ka de humbesua na eze ye bibiara enyo oyeye se oba na obowie nen fisheries college ya muwenyi dadu de fifri mantom nyinara ye nyinara nyan edwumaye no obokọ enyim kufudwuma no bokọ enyim ana afarufu dwuma no bokọ enyim nana broba woto sonson ene ye oba ahema afoforo a wasi no ewo anomaabo ono so fa sa akonya no so editu da se sede awofo ema woni enko wo ma ho no eka ho bi na sese adesua ho nsem ate aba fom kra ne senti enam so ema emabunu efa nyinsen ewo anomaabo kuro ni mu ende de a wotma tene godwi tene ye hu abraba basa kasa awsan fata enyama awofo yensusu dai yebohu anada yebeti efi moframa no wanano na yeti ne yehu oni nyina na odimpe onyin sanzaba yentumpo yen control mastrama mafo dambra mabe yen nyinara makotema wodin ntumi ye yaba ya adwo kor na yesom na ya che yenyu ahwenye no moframa yabasre de yen na yabaka bom na ezin sissa kase yazaba no mabuman Rasha bedwani ya wo prayer so abato mpesua so aye ne se obomin obeye estrotef bi ede amawo nyame animu ne ekoso pa ya wo mu kirem so hamu nchemu be de okununum de wono mawie a enche kura no ombewie na fe botaye nti a wode aba ho no ombedu I'm say astrotef no ko ni bia bompa say bit me we astrotef before Easter na because of that meeting no engineers yehwe ama astrotef ya dimu no ya boya homoden day and night ye bit me bia to meet the Easter because there are a lot of activities for person we so astrotef ne for sisi ano meet me aka cho say about 92% completed 92% completed because you say no yetimi lay carpet no ya lay carpet ni nyina awie aka infield na ye fill no infield and the first thing that we have to fill is the sea sand and I said the fill ya di kind the sea sand no afele as you can see the sea sand na fill you see a brush so with the sea sand no na fe ateki level if you are na fe the SDI and also ayeden abeguso SDI na the final aspect of it SDI no na mo fe no ade tuntun I said tire ya hye tuntun kakra no yes na yede ba abeguso isi a nti ye hwe we are just waiting for the weather no e favorable e bia ba o chena and then nsu anto a o chena ye betimi the SDI no aguso na afa bibia Easter de no be yosonko na ye bedie nso o ha obi amachirenti bambofo afrase ye wo mo famu de bia wo bambo mu nsam nti ene de wo mo ankasa atenetene wo no mopomo se be yo benya hoden pa na waduma wo ye de asomo man Ghana e wo bambo mu no e betimi agina ne naso Adom TV de akire etwaso oh e obi a oba ha bia ontu na adwemu se bibi boni bia ba besi so they should come, they should just feel free and come. The security is assured. Easter so we decided security services nina yabe organize endurance walk to create awareness bobia who say we are on the ground. It got to a time miscreants they come and misbehave, but we want to create awareness we are on the ground and to be our Adwimboni bia woni tim bia no obehu said no, all the security services are on alert and tisane no yabetwa so. That is the main reason why. They say the money hoden bia se obi ba na se obedi ade boni bi se mrikatu obi ne ba mbetimaye. That is the main focus. We need to be fit as officers here. They be say you fit. How say walk over to be Wakwa South, men simu apoya mantemo se top high life. Afi Easter de no, one more ebe hostuno no. Honum ena obekwa kwada ne mpanifo anyum to 4022 no.
omebo awura mu ho ho so hye Adom kase eto so Before guest house and event center there. Ya hoboa. Say stay. Ye fiase, ye bia. Na no na ye bia no. Ya hoboa. Say no be ya free fiaba. Ekusi kwese da de. Enipa abefro bipo ya ombeba ha no. Obia benya maximum satisfaction. Ya invite artists like Mr. Kofinti, Mr. Cobra, Mr. Pat Thomas, and I'm for J Band. I'm probably entertaining a guest. Am I? If you had an idea, yes, Niska, be a bit me about not Robertina. Saturday, and now you're 50 cities, 50 Ghana, and no DJs Bibebo, rappers Bibeba, Kofinti Beba, Cobra Beba, answer and for G. I climax the whole event in the night. And in the expect to say, probably, Beba. Now, on my beju, when you go to start. A facility of any avian. And to let me, I can see the I am. The I am. I mean, I feel you ever testing for the first time. Until we are back, the first say, many better.